tako i na radna mjesta. Ono što želim danas razgovarati, vidjeli smo da Unicom se dosta dobro priprema, da su pojačali mehanizaciju i to pozdravljamo. Ali ima jedna stvar o kojoj niko nije ništa govorio, da grad Osijek ima i vrtiće, i tržnice, i trgove, i apoteke, i domove umirovljenika i da te sve stvari i te prilaze treba neko učistiti, a ljudstvo niko ne spominje. Ono što je moja ideja koju ću sutra i na gradskom vijeću kao gradski vijećnik predložiti gradonačelniku, iako sam već načelno i razgovarao, da se grad iziđe u susret 50 studenata, da im omogući da se prijave na studentskom centru za čišćenje snijega u gradu Osijeku. Šta dobivamo na taj način? Na taj način dobivamo da grad očisti prilaze na tržnice, da ljudi mogu lakše doći do svojih namirnica, jeftinijih namirnica, do apoteka i da grad normalno funkcionira. Ali samim time i s druge strane dobivamo da studenti mogu zaraditi koju kunu s obzirom na njihov budžet kakav je takav, ali nažalost ove godine su imali i poskupljenje prehrane i poskupljenje prevoza i smatramo da je to dobro za njih. 25 kuna je satnica čišćenja snijega, 25 kuna puta nekih 6 sati, ukoliko bude, znači da budu u pripravnosti, ukoliko bude padao snijeg, oni će imati priliku zaraditi nekih 150 do 200 kuna, što smatramo da je izuzetno dobro. Ali postoji jedna druga kategorija, znači ovdje smo ispred zavoda, gdje imamo zaposleni, gdje isti model bi primijenili, ali kroz model javnih radova. S obzirom da moram se nadovezati da mi je izuzetno žao što grad Osijek, prošla vlast nije ni jednu kunu povukla iz javnih radova, smatram da će to od sljedeće godine profunkcionirati, a za ovu godinu ću tražiti gradonačelnika da se omogući iz nekih pričuva ili iz nekih sredstava da se isto 50-ak ljudi zaposli kroz začišćenje snijega i samim time njihov budžet malo popravimo s obzirom na kakva je nezaposlenost. Ono što čemu još možemo razgovarati je da imamo ovdje Ministarstvo rada trenutno u gradu Osijeku, to je Osječko-baranjskoj županiji, 36.700 nezaposlenih. 38.530 je bila najveća brojka, a ja mislim da će se to vrlo brzo popet poslije nove godine, da će se ona vlada iz 2002. ova će naglašiti samu sebe, da će biti preko 40.000 nezaposlenih. Šta nam to govori? Javni radovi se ne mogu obavljati jer je sav novac potrošen za prvih 6 mjeseci. Šta to kaže? Znači da Ministarstvo rada, Mirando Mrsić uopće nemaju socijalnu kategoriju, socijalnu osnovu, jer javni radovi su ti koji su socijalna kategorija stanovništva. S obzirom da nema novaca, s obzirom da nije ministarstvo osiguralo te novce, smatramo da to definitivno nije dobro, da ova vlada ne zna kako povećati zaposlenost, a pogotovo još ovu socijalnu kategoriju. Evo.